Екі айдың сұлтаны. Қайсы ай? Рамадан. Қандай? Ре, мим, дат, алиф, нун. Рамадан. Ре рахматун мин Аллах. Аллахның рахматы жаған ай. Мим мағфиратун мин Аллах. Аллах күнәлерді кеше тұрған ай. Дат. Даманун лил аль-жанна. Бейішке гарантия кепіл болған ай. Дозоқторын ешігі бекіліп, бейішін ешігі açıла тұрған ай. Алиф, даттан кейін алиф бар. Аману минаннар. Дозоқтан аман сақтай тұрған ай. Нун, нуру мин Аллах. Allah'ın nuru keremetli Kur'an düşkön ay. Aldığımızda bizge bir muğalim keledi. Şer Muhammed Damla, şükür Damla geldi muğalim katarı. Hazır men ahiret yönünde, kıyamatın bir görünüş yönünde savak ötsem, Ramazan da kelip savak ötüdük. Ramazan ayını bir muğalim elestetin. Al muğalim koltuğuna kısıp gelgen kitabı Kur'an-ı Kerim. Çıktı? Kur'an-ı Kerim'de Ramazan bizge öte durgan savağı Ya eyyühellezine amenu Kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min qablikum la'allakum tettakun. O Allah'ın barlığına iman keltirgen bendeler, silerden murdağılarga oroza farz bolğonda silerge de farz boldu. Hem ne üçün? La'allakum tettakun, takvadar boluğunca. Ne oluş için? Ramazan takva degen sabakta ötütken. Bir ay ne degen sabak ötütken? Ne degen ötütken? Takva degen. Takva degen nersen mi? Kim cevap verir? Takvanı ne deyip düşünüyoruz? Hazreti Ali'ne sorağına takva ne dese? Hiya havf minel celil, Allah'tan korku deyiptir. Ve amel bit tenzil, Allah düşürgen şeriattan balkılığı deyiptir. Ve rida bil halil, Allah bergen az bu köp boşoğa razı oluğu deyiptir. Dördüncüsü, vel isti'dadu li yevmir rahil, köçe turgan künge dayardanı nokattan bişkek emes. Bu dünyadan kabırga, ahiretke köçe turgan dayardanı deyip. Takva Kudaydan korku, Kuday'ın bergenine razı bolu, Kuday'ın şeriatına amal kılu, Kuday'ın aslına baruğa dayardanı deydi. Eğer erten kelerki düşen bugün prezidentin kavuldamasıga barasın dese, oylanıp barganda neni aytsam, kaysı kiyimdi kiysem, kanday olsun, oylanasın mı? Sen prezidentin aldığı emez, erten Allah'ın aslına barasın. Ağa senin kupiyan yok. Himne cevap veresin. Oşa günge dayardanı deydi. Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu Hazreti Umar suraptır takva ne dese? Tikendi yolda жүргөнсүң mü deptir. Kırgızstanda laylı mananda. Bizim yolda жүрөп кетиң, Ноқаттын жолу мурда эле машина менен жүрсөк. Ошондо жолдо ходовойумду сындырып албайын деп жол тандап жүрөсүң го. Таква дептир. Шымарланып, тикенге лайга түшүп кетпейин, бир жерим тикен кырып албасын деп жолда жol тандап жүрүү таква деген. Allah'ın azabından kaçıp, Allah razı болгон жерди издеп, Allah'ın казабы келген жерден качуу. Кубар ойногон жерде болбойсуң. Зина болгон жерде болбойсуң. Ушак болгон жерде болбойсуң. Элди бөлүп жарган фитнада болбойсуң. Кайтта жакшылык, ибадат, сабак, Кур'ан, жума, намаз, Кур'ан ушундай жерлерде болсоң, насаат болгон жерде ошо таква экен.